Awusuka niniyeke amadoda seyiphakathi insizwa yakho sompisi kaNontana iphakanyiswa ugudethu langa lokulunga bathi cofe yakhe bakwethu sanibonani ngiyanibingelela ngiyanamukela ohlelweni lethu lezindaba le-SP Media TV1 mawuqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohlwa share link yethu uphinde futhi ucommente kanti bakwethu udaba esilitholayo la sithola udaba lomfana kababa bathi ithole lendidane uthi ke umfana wendidane bakwethu kade ngikhuluma nobaba umcineka iyeza impucuzeko ka 2022 maduze and ke akumenywa kulonyaka kanti ke umfana bakwethu uphinde wabonga isupport enimnikaza yona nothando uthi ke uyabonga kakhulu ngo60k yenu wenzile bakwethu uthi uyacela ukuthi niqhubeke njalo niweseka Amageza amahle asazonenzela okuhle kodwa uthi ke #bacupha ugunsu ke usho njalo ke bakwethu uthi isihloko sealbum sisho njalo bakwethu sebeyizwile bayakhala bathi umlomo bawuvali bathi imnandi ialbum ngendlela eyisimanga bathi ke uqhubeke mfana ukhule njalo kuma comment bamncoma abantu bathi azimisele aqhubeke nokuhlonipha njalo abathande abantu kanti kolunye udaba bakwethu masiqhubeka phambili la sithola uPotso eze commander bakwethu uthi ke uPotso kunombono awudlulisayo la bakwethu uthi ke owanomsindo makuvela isithombe sendidane kubafana abaphekwa yiyo futhi yathi ingasekho balibamba iqembu layo lama for 6 years babalansa noma obhaka sebefuna ukubasusa kulo ngezizumbulu zemali kodwa ke zange balishiye iqembu uthi ke abalandeli bamageza nobuxoki namhlanje bakhotha phasi ukhathalani owandiziswa imali washiya iqembu bazonda olimisile kwaze kwaba kukhula indodana kaGcwensa kodwa ke bakwethu uthi ke lokhu uyadideka ngoba manje uyazondwa ngendlela yoba ufake isithombe sendidane kwiback yabo wena kwakho umlandeli nawe emlaleli ngabe kuthini ukuphawula ngalolu daba ngoba phela uPotso ubekulona iqembu laMageza amahle manje bathi sekusuka ukukhuluma ngokuthi bafake isithombe sendidane kwiback yabo bathi okuhlula amadoda kuyabikwa bakwethu mina ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo ngozwa ngani ngima comment ukuthi nizophawula nithini ngalolu daba.